Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Kwa kabiri inkangu yibasiye kirombe cya Gasasa kiri mu metero 5 uvuye Rubaya santere mu karere ka Masisi mu ntara y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa, gihitana abantu barenga 200 mu gihe ibikorwa byo gushakisha babuze bikomeje. Abaturage batinye ko umubare bahitanwe n'iyo mpanuka ushobora kurenga 200 hashingiye ku mubare w'abantu bakora buri munsi muri icyo kirombe gikorerwa mu bucukuzi bw'agaciro kandi mu buryo bwa gakondo. Nk'uko ubuhamya bwatanzwe n'abaturage bari aho ngaho byabereye bubivuga, amakuru ajyanye n'iyi mpanuka aracyakusanwa kandi ashobora kurushaho gukura abantu Radio Kapi yavuze ko ari abaturage bayibwiye ko inzego z'ibanze zabujije gutangaza amakuru ajyanye n'iyo mpanuka, ndetse hari abavuga gufatwa bazira gufata amashusho y'ibyabaye. Kwa gatatu Rubaya hazindukiye agahinda kenshi mu baturage ari mu ngenge zo ko abantu benshi basize ubuzima muri ibi byago. Mu mihanda y'uyu mujyi w'ubucukuzi bw'agaciro, imiryango myinshi nari ifite amakuru y'ababo bari ku kazi igihe inkangu yabaga. Ahabereye impanuka ibikorwa byo gushakisha baba bagihumeka cyangwa se imirambo y'abahaguye byahise bitangira. Mu bashobora kuba barahitanwe n'iyo mpanuka harimo abatari abacukuzi barimo bacuruza uduconco n'amafunguro aciriritse n'amazi, ibiribwa n'ibikoresho byifashishwa n'abacukuzi. Inkangu yabaye kwa kabiri hagana saa 9 z'amanywa. Abari aho bavuga ko nta mvura yagwaga muri icyo gihe, ariko aho byabereye hazwi ko hari ahantu hari ibyondo hameze nabi kandi hadakomeye bitewe n'ubucukuzi bwakomeje gukorwa hatubahirijwe amabwiriza n'umutekano. Abaturage bibaza impamvu ubuyobozi butabujije abantu kujya muri icyo gice cyari gisanzwe kizwi nk'igiteje akaga. Ibibaye mu gihe muri iki kirombe cya Gasasa gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Koruta cyari giherutse kwibasirwa n'indi nkangu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere w'umwaka, cyahitanye abantu barenga 400 nk'uko amakuru yatanzwe n'inzego z'ibanze n'iza leta byemeza. Nyuma y'iminsi mike gusa iyo mpanuka ibaye, abacukuzi bari bagarutse gukora muri icyo kirombe kubera kubura ubundi buryo bwo kubona imibereho. Imiterere y'akazi mu birombe bya gakondo byo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu zindi ntara za Kongo Kinshasa izwiho kuba bibi cyane kandi iteje akaga. Buri munsi amagana y'abacukuzi binjira mu byobo birebire byacukuwe n'amabwiriza amwe y'umutekano ku butaka budakomeye byangijwe n'imyaka myinshi y'ubucukuzi bwa gakondo. Igasasa kimwe no mu bindi bice bya Masisi, ubucukuzi bwa gakondo bukomeje kuba inzira rukumbi imibereho ku miryango myinshi, nubwo bujyana n'ingaruka zikomeye zishobora gutwara ubuzima bw'abantu. Hagati ari kwiro ry'Abasirikare ryatangaje ko ryohereje abarwanyi kabuhariwe hafi y'ikigo mpuzamahanga kinini cya Bangoka ikisangane muri Kongo Kinshasa kugira ngo bagabe ibitero bya drone. Abasirikare yemeje ko ari yagabye igitero cya drone kuri iki kibuga n'indege tariki ya 1 Gashyantare ya 3 uyu mwaka, igamije gusenya igice cyabo gikoreshwa n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Iriho ryasobanuye ko ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo bifashishije icyo kibuga n'indege mu gutegura ibitero bya drone no kubigaba ku birindiro byaryo no kuba civile mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wungirije wa Ventura Dr. Sikari Barinda yatangaje ko rifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani akagaba ibitero bigamije kurizamo umugambi wo guhungabanya ibice rigenzura. Dr. Barinda ati ingabo z'abakomando zigenda manywa nijoro zigiye gukora akazi zarangiza zikagaruka. Rero baragiye barakora barangije baragaruka. Iryo terabwoba niryo dushaka guhagarika kugira ngo twubahirize agahenge dusubire ku meza y'ibiganiro tugere ku mahoro arambye. Ku itariki 2 Werurwe Ventura yungutse abarwanyi bashya 1518 batorejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumango muri teritwari ya Rucuru. Iriho risobanuye ko ari abakomando bafite ubumenyi bwihariye bwo kurwana bari mu rugendo aho gushinga ibirindiro bihoraho. Umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa Ventura Yannick Chisora yaciye amarenga ko abarwanyi bazajya bakora nk'abaheruka kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manaswa Perezida Kaguta Museveni wa Uganda yishuye ko yangiye ibihugu bya Leta zimwe za Amerika n'Ubwongereza gukira ibirindiro bya gisirikare mu gihugu cye kuko afite ubushobozi bwo kwirwanaho bidasabye ubufasha bw'ingabo z'amahanga. Museveni yavuze ko biriya bihugu byombi byamubungirije ibirindiro bya gisirikare mu rwego rwo kubaka igisirikare cya Uganda, ariko akabyanga. Ati twifitiye icyizere cyane, ubanza ari nayo mpamvu Abanyamerika n'Abongereza baje hano bakambwira bati turashaka gufasha kubaka igisirikare cyawe. Twabwiye tutari ko twamaze kucyubaka nako twatsinze guverinoma yari iriho, ntidushaka kwivanga cyane ibibazo byanyu, dushobora gusa kubasangiza ubunararibonye bumwe na bumwe. Museveni yashimangiye ko Uganda yahisemo nkana kutakira ibintu bya gisirikare by'ingabo z'amahanga kuko ubusugire bw'igihugu no kwigira bikomeje kuba inkingi z'ingenzi za gahunda z'ubutegetsi bwe. Ati no muri Uganda ntidufite ibintu bya gisirikare by'abanyamahanga kubera ko tutabikeneye. Ingabo z'amahanga se tuzikeneyeho iki? Dushoboye kwirwanaho ubwacu, ntacyo dukeneye ku wundi muntu uwo ari we wese. Perezida wa Uganda yaboneyeho guhuza umutekano uri mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika nka Niger, Mali, Burkina Faso na Repubulika ya Centrafrica n'ibyo yise kwivanga gukabije kw'ingabo z'amahanga. Yakomeje agira ati hari icyo bita SOFA cyangwa se Status of Forces Agreement. Iyi ngabo z'amahanga ziri muri Uganda zigomba gufatwa gute? Abanyamerika n'Abongereza bazanye SOFA yabo bambwira bati mu gihe ingabo zacu ziri hano zikosheje ntizigomba kuranishirizwa hano, zigomba kuranishirizwa muri Amerika. Nanjye ndababaza ntese twabigira mu
buryo bungana ku mpande zombi, ku buryo niba abantu bacu bari muri Amerika bakosheje bagarurwa hano bakaburanishwa bo baravuga bati hoya. Yunzemo ko yagerageje gushaka uko impande zombi zakumvikana ariko anashyiraho umurongo ntarengwa ku byaha bikomeye bikorerwa ku butaka bwa Uganda. Ati igihe kimwe nagerageje kumvikana nabo nababwiye nti mu gihe umuntu yajya mu kabari akagira uwo barwana nta kibazo, mushobora kumujyana mukamuburanisha muri California, ariko se byagenda bitaramutse yishe umunya-Uganda cyangwa se agafata ku ngufu umukobwa w'umunya-Uganda, nta buryo mwamujyana mukamuburanishiriza ahandi. Bo barambwiye bati ibindi bihugu birabikora, nanjye ndavuga n'ibindi bihugu bikora ni ibi bireba. Museveni yashimangiye ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ayo yose ya SOFA yagabanya ububasha bwa Uganda bwo kuburanisha abasirikare b'amahanga bari ku butaka bwayo. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banatwa Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri Kenya yatangaje ko abakozi mu nzego zirimo polisi, urwego rushinzwe imfungwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe urubyiruko bagiye kuzamurirwa umushahara kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amavugurura muri izo nzego eshatu iyobowe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu n'ubutegetsi Dr Raymond Umoro. Ku wa gatatu yatangaje ko amavugurura arimo gushyirwa mu bikorwa hakurikijwe gahunda y'inkingi enye zigamije kunoza imitangire ya serivisi, kongera ubunyamwuga no kubaka uburyo bwo kugenza ibyaha. Gahunda y'amavugurura yibanda ku kongera ubushobozi bw'ibigo, kunoza imitangire ya serivisi no guteza imbere imicungire n'iterambere ry'abakozi mu rwego rwo kunoza imibereho, amasezerano y'akazi n'iterambere ry'abakozi. Icyiciro cya nyuma cy'izamuka ry'imishahara ku bapolisi, abashinzwe amagereza n'abandi bakozi b'urwego rw'urubyiruko kizatangira gukurikizwa muri Nyakanga uyu mwaka. Komisiyo yavuze ko rizamuka ari ryo rinini kurusha andi yose yabaye mu myaka 3 ikurikiranye kuva Kenya yabona ubwigenge. Abapolisi bo ku rwego rwo hasi n'abazungukira cyane muvugurura ku mishahara yemejwe na perezida nk'uko Minisiteri y'Umutekano muri Kenya yabitangaje. Umupolisi w'umutangizi yakizwe ku mashiringi 57,700, no kuvuga 651 n'amafaranga 101 ivunjije mu munyarwanda, avuye ku 38,975 y'amashiringi ya Kenya. Bivuze ko imishahara yazamutse ku kigero cya 80%. Ku bakozi b'urwego rw'amagereza nabo umushahara wazamutseho 80%. Abapolisi bashya barangije amasomo bazatangira bahembwa amashiringi 29,296, no kuvuga 330,781 uvunjije mu mafaranga y'u Rwanda, avuye ku mashiringi ya Kenya 20,390, no kuvuga 30,223 mu munyarwanda bahabwaga kuva muri Nyakanga mu myaka 2 ishize. Bivuze ko bazamuyeho umushahara ku kigero cya 44%. Abakozi ba National Youth Service bo ku rwego rwo hasi bazajya bahembwa hagati y'amashiringi 26,222 ndetse n'amashiringi 37,912 bavuye ku mishahara hagati y'amashiringi 19,800 na 32,315. Gahunda yo kongera umushahara wari abakozi mu gihe izaba yamaze gushyira mu bikorwa burundu. Umupolisi wo ku rwego rwo hejuru azajya yahembwa umushahara fatizo ntarengwa w'amashiringi 345,850, no kuvuga 3,900,000 uvunjije mu mafaranga y'u Rwanda ku kwezi, avuye ku mashiringi 189 na 90, bingana n'izamuka rya 20%. Abayobozi bo mu rwego rw'abashinzwe imfungwa muri Kenya Prisons Service bo bazajya bahembwa hagati y'amashiringi 301,548 arenga 6,604 by'amafaranga y'u Rwanda. Ihinduka risa n'iryo rizanashyirwa mu bikorwa ku bayobozi muri National Youth Service. Abakozi batangiye kubona inyongera mu byiciro kuva ku itariki ya 1 Nyakanga mu myaka 2 ishize, nyuma y'amabwiriza leta asaba kwizamuka rya 40% rishyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 3. Nk'uko Minisiteri y'Umutekano yabitangaje, uwo mavugurura arenga 50% yateganyijwe amaze gushyirwa mu bikorwa. Polisi iri ku isonga n'ishyirwa mu bikorwa ringana 57.2%. Isubirwamo ry'imishahara rishingiye ku byifuzo bya komisiyo ariwe n'uwahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga David Mbaraga, wasabye ko imishahara y'abakozi yazamura urugero cya 40%. Nyuma yo kwakira raporo yayo, Perezida William Ruto yategetse komisiyo ishinzwe imishahara n'indi kigo gushyira mu bikorwa ayo mavugurura, ariko ishyirwa mu bikorwa ryahuye n'imbogamizi za mikoro, cyane cyane mu gihe cya COVID-19 aho byasabaga miliyari 15 z'amashiringi ya Kenya kugira ngo gahunda ishyirwe mu bikorwa burundu. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundikire Burundi, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banatwa abanyamakuru Kazisandara umuhoza yarekuwe by'agateganyo n'ubutabera bw'u Burundi nyuma y'iminsi 645 yari amaze afunzwe. Ku wa gatatu nibwo uyu munyamakuru Kazi yarekuwe nyuma y'icyemezo cyo kumurekura cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwa Ngozi ku itariki ya 27 Gashyantare. Icyakora nubwo yarekuwe ntabwo yemerewe gusohoka mu gace atuyemo. Sandara umuhoza w'imyaka 43 y'amavuko yari yatawe muri yombi muri Mata 2024. Icyo gihe yakoraga ikinyamakuru gikorera kuri murandasi cya Nova Burundi, ubwo yatabwaga muri yombi yashinjwaga gusangiza amakuru mu itsinda ry'igenga rya WhatsApp yerekeye intwaro abayobozi b'ishyaka CNDD barimo urubyiruko rwo mu Burundi. Ifungwa rye ryaravuzwe cyane ndetse ryamaganwa n'ibitangazamakuru n'imiryango yiganjemo iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri Mutarama uyu mwaka, Sandara Muhoza yakatiwe imyaka 4 y'igifungo nyuma yo guhamwa ibyaha birimo guhungabanya ubumwe bw'igihugu n'urwango rushingiye ku moko. Iki cyemezo cy'urukiko cyanenzwe cyane n'imiryango iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka mu itangazo wasohoye email kurwa rye wavuze ko wakiriye neza irekurwa, unasaba ubutabera bw'u Burundi gukuraho ibirego byose kuri Sandara Muhoza mu gihe icyemezo gishya cy'ubujurire kitezwe bitarenze tariki ya 20 Werurwe. Komite ishinzwe kurengera abanyamakuru CPJ nayo yishimiye kurwa ry'agateganyo, ariko igaragaza ko idakuraho akarengane Sandara Muhoza yakorewe. Umuyobozi wa gahunda ya CPJ muri Afrika Muzoki Mumu yashimangiye ko Muhoza
neza azagera kwishyura ukizana nyako ari uko yanaguyeho ibyaha byose. Mu mahanga, televiziyo ya leta muri Iran yatangaje ko amato yabo y'intambara yarashe ubwato bw'ubwikorezi bwa Amerika mu gitondo mu majyaruguru y'ikigobe cya Perse. Ubu bwato bwakubiswe na misile kandi ubu burimo gushya nk'uko byatangajwe n'umutwe ukomeye w'ingabo za Iran uzwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps mu itangazo ryasomeye kuri televiziyo ya leta. Uwo mutwe wavuze ko ari ugenzura byuzuye umuhora wa Hormuz uhuza iki kigobe hamwe n'inyanja y'Ubuhinde. Uwo muhora wa kilometero 33 z'ubugari ubusanzwe amazi yawo ahuriho na Iran na Oman kandi ucamo 20% by'ibitoro bijya ku isoko ry'isi bivuye mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati nka Qatar, Leta Zunze z'Abarabu, Iran, Kuwait na Arabia Saudite. Ibyatangajwe na Iran kuri ubwo bwato bwa Amerika n'ibiragenzurwa mu buryo bwigenga. Kari ikigo cy'Ubwongereza cya UK Maritime Trade Organization cyatangaje ko ari ubwato bw'ubwikorezi bwarasiwe hafi y'umwaro wa Kuwait mu gitondo cy'uyu munsi kuwa kane. Icyo kigo cyavuze ko ari amakuru yabumvise guturika gukomeye hafi y'icyambu maze bakabona ubwato buto buva aho hantu. Kiti hari ibitoro byamenetse mu mazi bivuye mu bwato bw'ubwikorezi bushobora gutera ikibazo cy'ibidukikije, cyongeraho ko nta muriro ugihari kandi abari baburimo bose bameze neza. Iran kandi yarashize misile zerekeza muri Israel nijoro mu gihe ibitero byo mu kirere mu Burasirazuba bwo hagati byakomezaga ku munsi wa gatandatu wikurikiranya. Ejo Amerika na Israel byakaje umurego umugabo ibitero by'indege kuri Iran. Ingabo za Israel zanagabye ibitero mu duce two mu majyepfo ya Beirut, agace kazwiho kuba indiri ya Hezbollah, nyuma yo kuburira abaturage baho. Amajwi y'intabaza zibura yumvikanye Tel Aviv na Yerusalemu mu kuburira abaturage ko ari ibisasu bigiye kugwa. Nyuma y'igihe gito cy'agahenge humvikanye guturika mu gihe zimwe muri misile zafatwaga n'ubwirinzi bwo mu kirere. Nta makuru yahise atangwa ku bijyanye n'abakomeretse cyangwa se abapfuye. Israel irimo koroshya zimwe mu ngamba zari zarafashwe ku baturage kuko hari igabanuka ry'umubare w'ibisasu biraswa na Iran. Ikigo cy'indege gikuru cya Israel Ben Gurion Airport cyafunguye uyu munsi nyuma y'iminsi 5 gifunze ubwo intambara yatangiraga. Umuvugizi w'ingabo za Israel yavuze ko ibiro byo kwibasira ububiko bwa misile za Iran naho ziri byatanze umusaruro. Muri Iran hongeye kumvikana ibiturika mu murwa mukuru Tehran, mu gihe no muri Liban hakomeje ibitero by'indege bya Israel byahitanye abantu benshi. Abategetsi bari Liban bavuze ko abantu barenga 80,000 bamaze guhunga ingo zabo kubera imirwano mishya hagati ya Israel na Hezbollah. Hanyuma ariko muri kino gihe isa naho yacitsemo ibice nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bateye Iran. Nubwo ibihugu byinshi bikomeye byagaragaje ko byashyigikiye Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ibindi byashyigikiye Iran. Hari kandi n'ibihugu byinshi bitagiraho bibugamiye kandi byavuze kuri iyi ntambara byitonze bisaba amahoro bitagaragaje ko ari uruhande bishyigikiye. Abatetsi benshi ba Iran barishwe barimo Ayatollah Ali Khamenei. Mu rwego rwo kwihorera, Iran yibasiye ibirindiro bya gisirikare bya Amerika mu Burasirazuba bwo hagati. Ibihugu byinshi ku isi byagaragaje impungenge zabwo. Ese Ubuhinde buravuga iki kuri iyi ntambara? Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuye na Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri telefone ku Cyumweru maze baganira ku kibazo cy'intambara na Iran. Nyuma Modi yanditse ku rugo rwa X ati Ubuhinde bahangayikishijwe n'ibyabaye vuba aha kandi umutekano w'abaturage babwo ugomba kubahwa. Modi yasabye ko imirwano ihagarara. Modi yanaganiriye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Modi yamaganye igitero cyagabwe kuri Emirati, anashimira Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kubw'umutekano w'Abahinde batuye muri icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuhinde yasohoye itangazo kuwa gatandatu rivuga ko yahangayikishijwe n'ikibazo kiri mu karere k'ikigobe cya Perse. Iyo minisiteri yaravuze iti Ubuhinde buhangayikishijwe cyane n'ibiri kubera muri Iran no mu karere k'ikigobe kandi turasaba impande zose kwitonda, gushyira imbere umutekano w'abaturage babo no kwirinda gukomeza kongera imirwano. Ubwongereza bwemeye ubusabe bwa Amerika bwo gukoresha ibirindiro bya gisirikare by'Ubwongereza mu kwirinda ibitero bya misile bya Iran, ariko ingabo z'icyo gihugu zitarinjira mu ntambara. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje byongera ko bishingiye ku masomo bakuye mu ntambara ya Iraq igihugu cye kitazagira uruhare mu gutera Iran. Starmer yavuze ko yemeye icyifuzo cya Amerika kubera impamvu z'ubufatanye mu bya gisirikare. Trump wari witeze gufashwa n'Ubwongereza yahise avuga Starmer ati Churchill wategekaga Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi kandi wafatanije na Amerika mu ntambara. Ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage byasohoye itangazo ryamagana ibikorwa bya Iran bijyanye n'ibitero by'Uburasirazuba bwo hagati. Ese ibihugu by'i Burayi byashyigikiye mu buhe buryo? Perezida w'umuryango umwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko umuryango umwe bw'Uburayi wamaze gufata ibihano ubutegetsi bwa Iran. Ati impande zose zigomba kugaragaza ubwitonzi kugira ngo zirinde ubuzima bw'abantu kandi amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni byavuze ko bishyigikiye abaturage ba Iran. Minisitiri w'Intebe wa Australia Anthony Albanese ati dushyigikiye abaturage ba Iran barimo kurwanya ihohoterwa. Yongeyeho ko ashyigikiye n'ingamba za Amerika zo kubuza Iran kubona intwaro kirimbuzi. Ibihugu by'Abarabu byaburiye Iran. Ibihugu bigize akanama k'ubufatanye mu kigobe cya Perse byahuye ku Cyumweru kugira ngo biganire ku byangijwe n'ibitero bya Iran. Ako kanama kavuze ko Iran yibasira uduce tw'abaturage n'ibikorwa remezo by'abaturage. Ibyo bihugu byavuze ko Iran yishe amategeko mpuzamahanga birimo Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Arabia Saudite, Oman, Qatar na Kuwait. Itangazo ry'ino abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize akarere k'Uburasirazuba bwo hagati ryasabaga Iran guhagarika ibitero, riburira ko bazakoresha imbaraga zose bafite kugira ngo barinde umutekano wabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi
yahakanye ibirego by'uko igihugu cye gifite umugambi wo kwibasira ibihugu bituranye. yabwiye Al Jazeera ati ntituri gutera ibihugu duturanye byo mu kigobe, turimo kurasa ibirindiro bya Amerika biri muri ibi bihugu. Abaturanyi bagomba kugeza ibirego byabo ku batangije iyi ntambara. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Shahbaz Sharif yavuze ko yanganishije abanya-Iran ku rupfu rw'umutegetsi w'ikirenga wabo Ayatollah Ali Khamenei. Shahbaz Sharif yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati guverinoma ya Pakistan iri kumwe n'abaturage ba Iran muri iki gihe cy'agahinda kandi ndabahumuriza ku rupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei wishwe. Ubushinwa bwasohoye itangazo ryamagana ibitero bya Israel na Amerika kuri Iran ndetse n'icwa rya Ayatollah Khamenei. Ubushinwa bwavuze ko ibyo bitero binyuranyije n'intego n'amategeko y'umuryango w'Abibumbye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu yaravuze iti ibitero kuri Iran n'icwa ry'umutegetsi w'ikirenga ni ukubangamira bikomeye ubusugire bwa Iran n'ubwigenge n'umutekano. Ubushinwa bwamaganye cyane ibi bitero. Ubushinwa bwasabye kandi ko amahoro yasigasirwa. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ari mu bategetsi ba mbere bohereje ubutumwa bw'akababaro nyuma y'itangazo ry'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei. Urupfu rwa Ali Khamenei n'umuryango we ni ubwicanyi bunyuranyije n'amahame ya muntu n'amategeko mpuzamahanga, niko ubutumwa bwe bwavugaga nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru TASS bya leta y'Uburusiya.